Prva epizoda posljednje sezone Igre prijestola premijerno je prikazana u 3 ujutru po našem vremenu. Mnogi su ostali budni iako ih čekaju brojne obaveze. Kako jedna serija može da osvoji cijeli svijet? Zašto su ljudi toliko posvećeni? Pita naš Aleksandar. Aleksandre. Iris, pretpostavlja se da su mogući uzrok najvećeg pada društvenih mreža u istoriji upravo fanovi popularne serije Igra prijestola, odnosno njihove objave uoči premijere. Tokom vikenda društvene mreže pale su na nekoliko sati, pa je umjesto euforije prevagnula nervoza. O zavisnosti o serijama, društvenim mrežama razgovaramo sa psihološkinjom Radmilom Stupar-Đurišić. Radmila, dobar dan. Dobar dan. Premijera nove epizode Igre prijestola bila je jutros u 3 sata. Mnogi su navili alarm, iako je prvi radni dan. Šta kažete za tu posvećenost? Pa pazite, prvo moramo da znamo o kome i o čemu se radi. Ja lično to podržavam zato što mislim da je to jedna od boljih serija, što produkcijski, što scenografski, što dijaloški, što dramski, dramaturški. Znači, jedan apsolutno fenomenalna priča, savremena, moderna, a u stvari dešava se, jel tako, negde kao mnogo davno ili jel tako imaginativno. Treba razumeti jedan moment da recimo kad se dešavaju sportska, vidite, dešavanja, onda nije čudno što ustanemo. Tako kad Đoković igra u Australiji. To je nekako normalnije. Jel tako? Ne, samo smo navikli. Samo smo navikli da sport pratimo, a navikli da, eto tako, neke serije, filmovi nemaju takav kvalitet i onda kada nemate kvalitet, onda i nemate takvu posvećenost. Kada je recimo dodela Oskara u pitanju i ljudi koji prate dodelu isto tako budu budni čitavu noć, odnosno bude se u te rane jutarnje sate. Mislim da je kvalitet ovog puta prevagnuo, znači nešto što ima zaista jednu dubinu u televizijskom sadržaju i ja se lično tome radujem. A nešto drugo što naravno vi sada hoćete da me pitate, a to je taj odjek koji se osetio i na društvenim mrežama i to je samo potvrda toga da pored toga što imamo jednu realnost koju živimo, ona se oslikava i na naše ponašanje u virtualnom svetu, jer da, kako verovatno radimo u toku nedelje, meseca i godine, imamo malo vremena da se realno družimo sa drugim ljudima i onda naše zadovoljstvo, našu sreću, našu euforiju, našu radost, pa i zabrinutost oko likova koje volimo, sa kojima se neko i posvetio, koje neko citira, prosto želimo da vidimo šta će u nekoj sledećoj sezoni, odnosno ovoj, kažu poslednjoj, stalno je poslednjoj. A svaki detalj nove epizode čuva se u strogoj tajnosti. Kako objašnjavate to što je ta serija osvojila cijeli svijet, organizuju se okupljanja, čak se i ljudi i klade na to šta će se desiti u narednoj epizodi? Pa dobro, to za klađenje. Znate kako, uvek, pored kvaliteta, imate i nekoga ko hoće dodatno da zaradi na tome. Tako da te kladionice i sve ono nešto drugo što je nastalo, okupljanja, prodaja, suvenira, pa imamo Dubrovnik koji je pola Dubrovnika je postalo, jel tako, neko stecište ljudi koji vole games. Znači, uvek ćete imati neko ko će htjeti neki dodatni profit da zaradi i onda malo vulgarizirati čitavu priču, znate, znači toga uvek imamo. I prosto protiv toga se ne možemo boriti, uvek samo trebamo da povedemo računa da naša ljubav, naše dopadanje i naše cijenjenje kvaliteta prema nekome i nečemu ne trebamo dozvoliti da neko zloupotrebi. Znači, prosto biti realan u virtualnom svetu, biti realan i u prosto konzumiranju medijskih sadržaja, zato što da, prosto moramo da znamo da će neko naše oduševljenje iskoristiti i možda ga prezentovati na neki pogrešan način kakav mi ne želimo. Društvene mreže su upale tokom vikenda na nekoliko sati. Pretpostavlja se da su razlog ove objave fanova Game of Thronesa. Kako vi to objašnjavate? Je li to razlog da prvi objavimo nešto, da budemo prvi? Pa jeste. Pa kao u svakom takmičenju. Znate, sve od početka kad sam rekla da je sportski događaj u pitanju nikom, to nešto ne bi bilo čudno. Kada bi se, ne znam, u našem fudbalu, jel tako, desilo nešto. Znate kako je bilo u Hrvatskoj kad su njihovi nogometaši, jel tako, pre par meseci pravili spektakl na fudbalskim terenima? To je svjetsko prvenstvo koje traje mjesec dana, a ovo je serija koja traje već godinama i ta euforija ne staje, nego je stalno u porastu. Pa vidite, znači samo potvrđuje kvalitet. Ne možete opstati, pogotovo u svijetu medija, ako nemate kvalitet i ako nemate upravo ono što Game of Thrones ima u konkretnom slučaju, to je ogromna ekipa ljudi koji su iza kamere. Mi sada možemo da pričamo o tome ko su glumci i šta oni rade, ali u stvari baš ta posvećenost tih ljudi koji su iza, koji se bave tekstovima, koji se bave dramaturgijom, koji se bave zapletima, vidi se da prate savremene trendove, da osjećaju šta je to što narodu
treba, šta ih intrigira i šta ih drži baš u tom stanju koje vi kao novinar primećujete. Pad ovih društvenih mreža umjesto euforije donio je nervozu. Kako objašnjavate to što su ljudi toliko nervozni što ne mogu da priđu svom profilu na društvenoj mreži? Pa to već jeste problem. To je ona zloupotreba, znate. Prosto treba imati meru. Ne bih ja povezivala konkretan događaj i opčinjenost ili ljubav, euforiju koja je nastala zbog nove sezone, nego bi samo prosto, to je jedan okidač da ljudi koji inače slabo reaguju na nemanje mogućnosti da se konektuju, inače reaguju, a onda bih upozorila da je to možda prilika da im Game of Thrones tako pomogne i njima, da vide da su možda previše zavisni od toga šta će reći na društvenoj mreži i da će tamo biti ulogovani, jer ipak moramo reći da virtualni svet je virtualni svet, serije i filmovi su tu da nas zabave, da nas nateraju na razmišljanje, a realan život je nešto potpuno drugačije i on zahteva strpljenje, zahteva umerenost, zahteva jednu toleranciju, zahteva mnoge stvari koje on očigledno nema čim ima paniku takvu. Tako je. Hvala puno, Radmila. Hvala vam. Dragi gledalci, kao što ste čuli, naravno da je normalno da budete korisnik društvenih mreža i da ste fan neke serije, ali ipak treba imati u vidu da to nije stvaran život i neka to bude poruka našeg uključenja. Studio.